laki-laki jalan tali pakuru tali kan tenaya tandro tanarakai urang rasampangan parani balong-balong Taran tong pisalang di parang di patulan lelang di bawah pamudlukan lu nampak curi paleme batarang koa toya sa patayong ay bang pisalang ang patay ito kanyari ang pahin mo kung pagtutuloy sa agay hindi na may sala panalagyan na singkang mo yan ano po yan kanta kasi natari na pangan robo nasa bawlaw tala amin na naman alamin yang bersambut hangat oleh keluarga besar dari
Jangan membuat lagi wanita. Dan sebentar lagi kita akan bersama menyaksikan prosesi yang begitu sakral, prosesi yang begitu